إمام نبوي 40 حديث. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدي مسكتك أقول من كوريا جندا من حديث تاكي إمام النووي رحمه الله تعالى يقول والفافا وحديث نتجمع قديفا وحديث الأربعون النووية وتا إمام النووي رحمه الله تعالى سالس حديث مجلس تا هذا ميريج أرومن نكيجا ميوا حديث كي فانسويس وانا حديث من حديث كما أنني عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. هذا أبو ذر رضي الله عنه رواية رفع حديث بس فله إمام مسلم كيفان صحيح وجنا بس فله بينني أبو ذر رضي الله عنه بدالوني أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ما النبي صلى الله عليه وسلم کے صحابین کو صحابین تک می سوال دنونی نبي صلى الله عليه وسلم بيقول مدالوني: يا رسول الله، اي الله کے رسول ذهب أهل الدثور بالأجور، مسدين مدلوك أهل ويرين تنوسكم أهل ويرين إمها ثواب تكاين نجي مدلوك أهل ويرين مسدين إمكن ثواب تا لبيتي به ببيكلونجي شكواك ميواني إفو دالوني يصلون كما نصلي، إبيكلم استمام من نماذ كرا فتاة نماذ كرة، ويصومون كما نصوم، إبيكلم استمام من روده ففتاة روده بوي، ويتصدقون بفضول أموالهم. أدي إبيكلونجي مدلون يترويكندا مدلون صدقاء كرة. إما فقير سؤال مكرني එමිහුන්න සදකායක් කුරන් ෆෑසා මුදතනවස්කමෙන් නෙතීම මුස්සදින්නම් එකමුගේ අජුරු ලිබේතීවේ එබේ කලුම් ඇස් මිගුත මෙදල්නවනේ. ඉදිම නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කරවනේ: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ يبامهن صدقاء قرآن اتشي الله لفافا نويتوي اگفان سوال کربني تبامهم فقير صدقاء قرآن اتشي الله لفافا نويتوي افو هجر تفسير قد باوني: إن بكل تسبيحة صدقة، هم كشورن كم تسبيحك أي صدقاتك، وكل تكبيرة صدقة، أدي كم تكبيرك الله أكبر بكلمك أي صدقات، وكل تحميدة صدقة،
adi komme hamdaki Allah kura komme hamdaki alhamdulillah mikota kiumaki ei sadaqateke wa kullu tahlilatin sadaqa adi Allah kura komme tahlilaki wa sadaqateke tahlilaki la ilaha illa Allah tauhidike kalima yefo dalwani wa amrun bi ma'rufin sadaqa adi hewkamakan amur kurmaki sadaqateke wa nahyun an munkarin sadaqa munkarati mana kurmaki sadaqateke wa fi bud'i ahadikum sadaqa atibamin kurmihaku iddan kurum gaves manake enage halal abmiya kiga iddan kurmaki sadaqateke hin sahabi ajab sual kurabani qalu ya rasul allah allah ke rasulay ayati ahaduna shahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun timamange mihako timamange bekalongore bekalako shahwe fuddumum bes ekamu gaves enen hewkame ajure vehiye en egefan hadis korabani ara'aytum law wadaha fi haram ena haram kotuga enage shahwatuge edum fuddaf kam gawana akana alayhi rizq ena ya azabu dibene heyeehen sahaban ehendo epo vidalwani fakadhalika idha wada'aha fi alhalal hama egota halal gotuga ene shahwatuge edum fuddaf kam gawina bes ena ya thawab libene ema nuba gotuga ena e benum fuddaf kam gawana ma e shahwatuge edum fuddaf kam gawana fa libe fadan halal kurbe Allah halal kurbe gotiga halal ambiya kiga edum fudum bes ثواب لبين كما كان له أجر هذا من حديث رواكربني أبو ذر الغفاري أبو ذر مكان غفانك فرتما إسلام دينا وجوداكن بيكلون كور بيكال غفانك مكة أهل وري النوم هنا مش غفان مكة ودان ولفنيكو بين النبي صلى الله عليه وسلم دعوتك إجابة فرتما إسلام بميهم كتيرين بيكال غفانك أصل ننفلك جند بن جنادة إفكالفون ما نبي صلى الله عليه وسلم أمر فلا إكالفون غرشن يبر وداعن النبي ما نبي صلى الله عليه وسلم مدينة هجرة كرم مفهوغا إكالفون مدينة هجرة كرم بإفه نبي صلى الله عليه وسلم أرهوغا إكالفون أوهار وجمدان تنهن نبي أبو جند بن جنادة أبو ذر أوهار وهجنة تريس ديوان أهروغا هذا بلوا صحابين كل صحابين تك حسم سؤال قرباني فقير صحابين تك إبكالون كشكوى كم يوني مسندي مدلوك أهل ورين إبامه نجينا ثواب لبيكم ج إبكالون كشكوى كي إبس حالك حسد وري ومن نتيو حسد وري كمن نه إحنا بس إبكالون سبينهم بني إبكالون نبس ثوابا درم لبو متكا الله تعالى كي نيا الله تعالى کے غضا قدر روحی کے بحالوگا اللہ مدابس ونے ایک ہی گتا اللہ اراد کو ربا فرات مسند کو ربا نے الہ اراد کو ربا فرات فقیر کو ربا نے اے حکمت تیرے حکم فلے اے تعارض من نتیوے اے نروح من نتیوے سوال کو ربا نے ہندما نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کو ربا نے فقير صحابي النبي الله تعالى لفافا واكم ماغي كوباتو يبيكلون تسبيح كيوم يبيكلون تسبيح كيوم بينني تسبيح كيوما تحميد كرما سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر مي كلمة كيوما كي يبيكلون نجينا كنا ويجنبا ثوابا درم لبيكم من النبي صلى الله عليه وسلم من حديث قروني هذا صدقاتك أقول من مهي كرا مانع پر ما فريهما شامل مانع كان نكمه هم يكن مدلوك قطم ببي صدقات نو من حديث بسم ايجن دني معنوي قطم بس اين كرا صدقات واكن هم يكن اين اهم ميهكا هيو فوركو دينون نون كان هم يكن صدقاتك حديث وقسم انني اقوتا الله تعالى إله صفة ربا فاوي
ilahu algodu menge macca sadaqah kurebikama mi hadis kannani umar gefana sual kureveni kiyatu qur'anu ge ayataka behe gotun e ayataki wa idha darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru tebamihum bimuga datur kofikam gawanama namadu qasru kureve wahaka menani yebamihum datur koffa dairuga kafirunge faratum biruverikame wakam gawanama namadu qasru kurumuga hatarroke namade derakata kurukumuga tebamihunnaga faafain nete emi ayatuge lafzi maanen dehawani namadu qasru kureveni kafirunge faratun astane amalayaka biruweti wakam gawanama ikanye ehembe mi suwal kureveni umar gefana kibe namadu qasru kurum mi bani ehdu umar gefana dalwani mistakun amankan libijje mistakun amankan libijje manaki muslimunge bintam yoti bintam fataha kura islam dina mistakun wadejje ehme ja amankan bimmatiga feturejje ehem vejje ikam gawanama kibegen heye qasru kurumage hukum mi onnani ehdu umar gefana suwal kuruma gefana danawani timan kale gefana ustikama ajabiye timan gefana man nabiy sallallahu alaihi wasallam suwal kurabime tikama behe gotun egefan hadis kurebiye sadaqatun tasaddaqa Allah biha alaykum ay Allah ta'ala tibamihunna kuffawa dibbaqa sadaqate faqbalu sadaqatahu tibamihum ay ilahu ka sadaqa qabul qurashe ema miyada hamaya birweri kamen nekkam gawina mes datur weriyaya qasr kureven namaz kur kureven hatarroken namaz deroken namaz gotuga datur weriyaya kurkurwene mi annani mi hadis ka mi sifakot debani ei Allah taala alutakunna vewodigam fawa sadaqateke gotoga ade ehme menani dem menani dulum ena kiya kalimateke lui kalimateke ei ena yabba sadaqatek kama ehme hadis ka mi annani ahabbul kalami ila Allah arba'a Allah hadratuga emme lobetikam bodagamba kalimateki hatareke ay subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar mi Allah ga hadratuga lobetikam bodagamba kan bedeke ballawa khunne subhanallah algor men bikiya eroga algor men nami bunaveni emme ha aibu takakum Allah taala mustahiru anta wegen bakama emme ha aibu takum Allah taala durwegen wakama evvis aiben Allah taala nisben nugurwena kama kafarum mushrikun ebunani Isa gefanaki Allah ge darikaleke egotan ebamiyun Allah nisbek kofawa kandatta e huriha kamakun Allah taala mustahiru antanga bari evegembe ei subhanallah buneveruga algumen nammi buneve baki alhamdulillah buneveruga mi buneveni emme hamde sanae milku gambani Allah she ilahu devvi ni'mat tammi ilaham emme hamdu take libi gambani la ilaha illa Allah mi tawhid ge kalima Allah fiyawa hagwege alkum bebe hin faratin wa kama emme batil ilahun tak kafarwe emme alukan tatta khalis kuran jehne Allah akkama me bunane Allahu akbar bunave borga alwanna mi bunaveni emme bodi Allahu kama Allah taala emme bodi ade ei dulun kiyala kalimateke sadaqateke efo mennani enage amalun pura kantateke sadaqatuge tereng ane pattara mi kalimateki mi ena amilla nafsaf kiumum faada muta sadaqa kureve ege sawab libe kalimateke dem ennani ena ekantattake kurumun mi hunna ekamuge faada ves libe kantattake ei ekamuge ekkamake amrun bil ma'ruf heu kantattake amuru kurum ei sadaqat ekkamuga adi munkarat nahi kurum ei sadaqat ekkamuga emme bodu hewkamaki Allahuge tawhidge kalimaya nistakunna da'wat dinum tawhidge kalima la ilaha illa Allah fetorum
adi munkara nahi kurumuge emme bodu munkarataki Allah shirku kurum mi emme bodu munkarataki efa hadis kami annani wa fi budhi ahadikum sadaqa tibam kurmiha ko ene gami miha dan kurumun ay sadaqatike en sahabin dannawani ay Allah ge rasulae timammen bekalun shahwat fuddumum bes ay sadaqatin hiye endo ma nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis kurabani haram gotuga ekan goffenama azabu libe fadan halal gotuga ekan kurumun sawabu libe kama لبدا خن بلوا من حديث الله تعالى جمع النبي صلى الله عليه وسلم بيان كتبني إنسانا جاء الله تعالى لبافا وغريزة أي الله تعالى خلق كربافا وغريزة إكمن حلال ومكي كاوني جماغو هم به أقول منا بار ولكن بني كاوني كرما كيرت القرآن کے نص ادي میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث تکوں اللہ وحی قربني وانكحوا الايام منكم تبامهم كترين كامن نكو تباميهم ميهم نا دواش كامن نكو نتباميهم نقرا ميهم هم ميهم نا دواش ادي رسول کے سنت بسمه الله وحي قربني ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذريه kalik pana pura kurinti mangilahu rasulun takifonu fime adi ebegalun nabes darinna abin timangilahu levvime emi emme rasulun ge sunnate algunu medo mikama zuud weregen nuwana emi ennani ena Allah taala haram kurevvi kantattakun duru mattaka halal gotuga ekam koffekam gawanama eniyatuga koffekam gawanama ene libe hewkamen ei ena kura sadaqat gotuga mi hadith sifaqat dafani ennas ballawато medo tamadduna kuriyara fawa gaumtekamga egwa gaumtakum ebami hun ebbes hama in nama innati we kafarun ekandatta ekurani ebbes hama lama inne walu janawarun takiffadan Allah taala ebami hun sifaqat dafani Allah ke to Qur'an ga wahi qarwani am tahsabu anna aktharahum yasma'una aw ya'qilun ekateren gina mihun ahakama kamfatun ahakama nuta visnakama kanifan hipul kurbanito innahum illa kallan'am ebamihum misalaki janwaru takiffadan ba menwi ebamihum nuwe bal hum adallu sabila adiketta e janwaru takaffurus maghfiratun bode ebamihum ema do betakhunne mi hadithun algumanna megene ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge sahabi hewkantattaka අවස්වේගන්න මින්බර එබේ කරන්න දිවිගෙන් නුවා මුදාතකේ එබේ කලම ස්පේනුම් වනි ඒ මුදාතන් අල්ලාහුගේ මගුගා හේද කුරුම සදකා කුරුම පේනුම් වනි එනස් ඒ මුදාතකේ එබේ කරන්නක නුවේ ලෙබදා කොන්නේ බල්ලවා ඒ zamanuga උලුනු මුස්සදීන් නකීවස් මියද අල්කුණ මෙ මි කෑගොත නුවත අල්කුණ මෙ හෙදුන් ලාගෙන් උලේ බයි නු එබෑ මෙ නකීවස් ඒ zamanuga මුස්සද එහෙන්නස් අගොමර මා حالතු ද මා ෆකීරු බෙන්ගේ ඒරු ඒ zamanuga ඒනේ කිබෑගා නුවත ඒනේ ගේගා කාණ එච්චින් හුරිජ්ජකම් ගාන කොම්මේ එරකස් කාණ එච්චින් හුරිජ්ජකම් ගාන එන්නේ කි මුස්සන්ජේ එම්මෙ මුහිමකමගේ බඩ ෆුරානා මුත්ති කුරුම් එහේ හදීස් ගන්නනි මස්තකේ වෙගෙන්දාරගස් නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ ගේකොල්තව ගතෙන් එෆ්ස් ගේගා අලිෆා නෝන කුරේ කම එහාලතුග මම නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හාලතකි මිය දෙන්නමස් අරුමෙන්න ඉබනි බේ මුදාත අරුමෙන් බේනුන් ඉරකු බේනුන් එච්චිකනේ අරුමෙන් බේනුන් ඉරකු එබේ කලුන්ගේ තෙරෙන් බේකලෙක්ගේ ඇප්පල්ගා ඔන්නනි එම්මෙ හෙතුමේ අරුමෙන් මියද කිතන් හෙතුන් එබෙත්තු අරුමෙන්ගේ නිදම් වකි හෙදමේ කස්රතු කුරම් වකි හෙදමේ ඔෆීහද්දාම් වකි හෙදමේ ගේගුන්න වකි හෙදමේ අනුගතගේ බහුරි තනවස්කම් ගාහුල් වෙරින් අලුමෙන්ඩකි අලුමෙන් ඒ zamaana mi zamaana ala balaf kam gaan alum nafenegen dani haqiqat gas Allah taala alum nadba fa wa ni'mata min ni'matakum ibajihi heda kuram ade fa menani hewkan tattakan amur kurum ade hewkan tattakan amur kum ga de sharute ilmeri medalwe e sharutaki ei hewkamekkan ene kandeligen egum
hewkamekkan engum faharigga ena heygoffana hewkamekkama ename shariyatuga hewkamekkamuga nuwakame ei hewkamaka nuwane adi ena yagin nuwakamuga anama ena miheka kamek kurum amuru kurum ena yang huddevegen nuwe dewankamaki ena ya ekamuge ilmu libigem bom ena ekamuge ilmu libigem bom ade munkara nahi kurumuge sharuttakin ebave ilmu midalwani furtama sharutaki shari'atuga ei munkaratekkama engume misalaka alubadangi gos kamekkama deke kame faharegga shari'atuga e nuwedane gos kamekkama emat komme miyake ena deke goti num muhimmi islami shari'atuga ei nubake mekkamuga asawa kame ei nubakama kavane ade devana sharutaki e mukhatab kurave miha ei ekan ko manake munkaratan aragem fikan yaqim bum mige misalaka alunna fennane ramadan mahuga ka boy ule mihe ko rodane fa duwar ga gotuga alunna yaqim kuranjen ei ene kare gossa ei ekan huttala she tihen nahada she inkar kurumuge kurin alunna yaqim kuranjen ene ki daturu irin mundo fargedan daturu veri ekabus nuata balimi ekabus vedana e halatuga e balanje hene ei efada mihen nunkan yaqin kurumafo tafsil hodumafo mada kuranje hene timmana sharutaki anure dalwani munkarate mana kurumun efure bodu munkarataka ena aranu gotu nuata e badaluwegen nodiu misalaka balamato mihen ku cigarette poniko algodu mana kurane note mihen ehmiye ku mana kurane e mana ko fiya ena misalaka emihage furana eman nuwata emihage furane aragam fanaka biru hiti wanya e mana ko gen ehalatuga e mana ko gen nuwane ade me ilmeri basawala fave munkara mana kurumge hataru daraje furtam daraje ki e mana kurum munkarate mana kurum ekkon ekan huttigen diyon e halatuga munkara mana kurum wajibe gendan dewan halataki e nubakame kudawu manaki kuda nubayakan ekam badalu eken diyon e halatuga wes ekam mana kurum wajibe gendan timban halataki e munkarate mana kurumun eya effada ehim munkarate ena kurum munkarate kama munkarate e halatuga balanjehene muslimunge maslahata ad hatarwana halataki ei ekame mana kurumun evure bodu kamaka ekam badalu egen dionota e mihe ekame kurum evure bodu egen wakame kurum e halatuga munkara mana kurum haram vegendane ade mi hadithun alumenna megene alumenna magutake wakan lui kalimatake fasih kalimatake ename swalake algonange teren kitam mihunatto enage wagutuge beenun hewgotuga hifa mifada sawabu libe hewkantattawun enage hewkamuge amaluge fa furaleveni ei sualake ingeto algon inge subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar mi algon men hitudas fasih dikurtake enames ene libe wagutuge beenun koggen kitam mihunnato mi kantatta nuata mi faseha kalimata dulun kiyene debata khunne almen samal wanjene mi fada kantattaga lifawa wagutu hewgotuga beenu kofkam gawana qiyamat do algonmen hewkomuge fatuga itaken sawabu take banikolmen fennare enun kamga e wagutuge beenu hewgotuga nuhipedde kam gawana algonmen ekama hitama quran doa ki Allah Taala alwa menna zikuru kurma gemagu tan oskotebon adi alwa menge hew kontatta gina guna korabon hada subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa jazakumullahu khaira wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.